Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. 1. septembar, osim po polasku đaka u škole, datum je poznat i kao rođendan Vesne Popović. Šta reći o ovoj osobi, o kojoj i vrapci na grani gotovo sve znaju, a što ne znaju upitaju golubove u ruci i ovi im sve kažu. Veliki prijatelj životinja, naročito krava i ovaca, neispunjenu želju da se posveti čobanskom pozivu i stalnom druženju sa ovim ljupkim bićima zamenjuje čestom kupovinom brojnih korisnih i manje korisnih predmeta sa njihovim likovima. Pionir uzgajanja puževa u Srbiji, dobitnik velikog broja priznanja za svoj uzgajivački rad. Šahovski velemajstor, šampion u pravljenju palačinki, prateći vokal nepostojećeg benda, nekada uspešna odbojkašica, danas Vesna Popović slavi svoj 25. rođendan. Beograd i Beograđani čestitaju Vesni, ambasadoru mira i dobre volje, jubilej života i postojanja i pitaju gde će biti rođendansko slavlje. Nije njima do torte i ruske salate, želeli bi prosto da čestitaju, izljube, uši izvuku i uruče poklon. Nakon toga poješće nešto samo na insistiranje slavljenice, inače ne bi jer eto baš sa ručka dolaze. Ukoliko danas sretnete ovu osobu na ulici, slobodno joj čestitajte rođendan. Danas nam je divan dan.